semazulwini angiqolise sengi ubamba lapho uyekela utitshele uTown ofile manje bese kuba late ke konke lamalanga kuyaphambili kodwa ke noma sengilate kangako bangcwele kunalomhlabeleli lo hleli lapha enhlitweni yami ngiyathi I'm not a good singer. I'm not singing according to the notes, but uhleli la emoyeni wami ngiyacela ukuthi noma ngiyawukhuluma noma ngiyawuhlabela ngathi ngidabeke entani but nje ngingakathandazi ngicela ukuqala ngawo lo mhlabeleli lona wahlatshelwa ngomnye umfundisi wakhona lapha ebandleni wathi qambela nje yena kwafika irevelation asebenze ngathini. Fortunately wakhona la engaba umfundisi losengasekho emhlabeni babe Dlamini kodwa nake bazalwane angihlabeli njengaye njani but ngiva lo mhlabeli wakhe uhleli la ngekhathi emoyeni wami dike Nkosi Jesu siyabonga lo msa wakho lo gaga ngekutheli impilo yakho ude ufele mthini nguwe wedwa lo wahlenga bonke abantu etonweni nemalanga ephasika wamisi sakramente lemtimba kanye nengadi kube kudla kwethu wathatha kwawabonga kanjalo newayini lapho sekufika isikhathi sekubethelwa kwakho wathatha yona lenkonzo yekutithoba njalo sifundise nathi Nkosi le konzo lene buntu Nkosi babesa mungele khona le ezulwini kude siphumo lekhona kanye nalaba ngcwele Nkosi Jesu sihawukelena wemoya longcwele amen. Sithandaza egameni laNkulunkulu uyisene ndodana namoya engcwele babe sibonga kakhulu Nkosi inkonzo lo wayenta kusuka emazulwini ude emhlabeni ude awusishiyela sibonakaliso lesihle Nkosi sekwekuthi wena usithanza kangakanani babe sithi tena sithandaza kulamalanga sathi you gracious Lord you revealed to us the meaning of love. My God and my Father siyathandaza ukuthi Nkosi ushiya kwakhe emazulu ude emhlabeni utofela abantu labangqolile njengami lababi njengami labehluleka njengami babe wethu namandla onke kutshengisa uthando babe ngiyacela ke nami uNkulunkulu kusihlwa sisangena kule nkonzo ukuthi uNkulunkulu wethu namandla onke angingemi nje khona lapho kodwa Nkosi mangigezwe uNkulunkulu wethu namandla onke kuze kuthi namhlanje ngifaka Nkosi ngibuka kulomhlaba
ngitholakale Nkosi ngilo emukelekile ebusweni bakho. Sinikela ke nabo bonke abantwana bakho Nkosi, labo labenta kahle phambi kwakho nalabo labazabalazako Nkosi kwenta kangcono. Sithi Nkosi bemukele bonke Nkosi nabakhala beta kuwe egameni elihle leNkosi yethu lenguJesu Kristu manje naphathi, amen. Nkosi uNkulunkulu sisondela kuwe kulesikhathi sithi hlola futhi sivuma emaphutha ethu. Nkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyathi thoba siyavuma ukuthi sonile kuwe. Kuliqala lethu, sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenta nangekungakwendi lebekufanele sikwende. Ngenxa yendvodzane yakho Kristu inkosi yethu, sithethelele konke lesekwencile. Usende sikhonde ngekhamba lokusha, kude ligama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu somandla sawukele, usiselele dono tethu sigcine phile lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu, amen. Sitawuqala ke ngelihubo bazalwane njengoba lapha silibona lihubo 106 sitawufunda khona kusukela verse 1 siye siyovinjwa verse 24 106 and we are reading from verse 1 to 24. Hallelujah tumisani simakatse. Bongani simakatse ngobe muhle nemsa wakhe ume kuze kube phakathe. Ngubani longalandisa ngemsawa ngibani longalandisa ngemsebenzi yasimakatse avakalise lonke ludumo lwakhe. Babusisiwe labo labahamba ngebuqotho bente kulunga ngathi tonke isikhathi. Awu simakatse ngikhumbule na usendela umusa sive sakho nami ungisindise kanye naso. Kuze ngibone kuqhuma kwalabakhethiwe bakho, ngithokote ekujabuleni kwesive sakho, ngitigabatise kanye nalabalifa lakho. Sonile thine kanye nabokhokho bethu, sende lokubi sonakele. Ngesikhathi bokhokho baseGibhithe abazange baqaphele timiso takho, futhi abazange bakhumbule bunyenti betendo takho temusa, kodwa bakuhlubuka ngaselwandle lolubovu. Nokho simakatse wabasinzisa ngenxa yelibito lakhe, kuze abonakalise amandla akhe lamakhulu. Wakhalimela lwandle lolubovu lwasha, wabeweta ekujuleni kwalo, wabasha ngathi bahamba ehlane. Ngakho-ke wabasinzisa esandleni sesitha, wabahlenga emandleni esitha. Emanti athi mbonya titha tabo, kude ngisho nasinye sato lezasala. Base bayawa kholwa emavi akhe, bahlabela bamdumisa. Kodwa basheshe bayikhohlwa imisebenzi yakhe, abazange basadilindlela teluleko takhe. Bahamba bashangashanga ehlane, bamlinga uNkulunkulu kalashameshame. Wabapha leto tintfo bebaticela kuye, kodwa wabathumela kufa lokwabaqedza. Basesendleleni baba nemona naMose kanye na-Aroni longcwele wasimakatse. Umhlaba wakhamisa wamita Dathani, wagqibetela Abhiramu nebalandzeli bakhe. Walumekeka umlilo ebuthweni labo, lilangabi lashisa laqedza bonke lababi. Babumba sithombe selithole eHorebe, bakhothama kuso sithixo lesibunjiwe. Bamnyembenya lo abeludumo lwabo, bakhetha sithombe senkomo lehlatshani. Bamkhohlwa uNkulunkulu umsindisi wabo, labentele tintfo letinkulu eGibhithe. Lekwakuyimi isebenti lemangalisako eveni lakaHamu netintfo letisabekako ngaselwandle lolubovu. Ngakho-ke
wathi utababhubhisa kepha Mose lokhethiwe wakhe wema emkhathini wabalamlela ngekubashweletela kuNkulunkulu ukuthi ulaka lwakhe lungababhubhisi baletselela live lelihle abazange balikholwe livi lasimakadze. Akujunyiswe uyise nendodana noMoya oNgcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sekuqala siphuma eTestamenteni lelidala sibhaliwe encwadini yaLeviticus chapter 16 sifunda kusukela verse 1 kuya verse 19. Leviticus chapter 16 we are reading from verse 1 to 19. Kwathi kube kufe madvodzana lamabili a-Aroni ngesizathu sekuthi banikela kusimakadze ngemlilo longengcwele. Simakadze wakhuluma kuMose wathi, tshela Aroni umnakeni ukuthi angangeni noma ngunini emva kwendvangu lesenzaweni lengcwele embi kwesihlalo semusa lesisebhokisini lesivumelwane funa afe ngobe ngivela ngisefini leliseti kwesihlalo semusa angakangeni enzaweni lengcwele kufanele ente nenkunzane yemnikelo wesono kanye nesihanqa semhlatshelo wekushiswa ngaphambi kwekuthi Aaron angene enzaweni lengcwele kufanele atigeze ngemanti bese ugcoka letembatho the-priest ingubo lengcwele yelineni lete umkhono nelibhuluko langaphansi lelineni nelibhande laselokhalweni kanye nemshuqulo wenhloko. Aroni uyawumukela esandleni sema-Israyeli timbongo letimbili temnikelo wesono nesihanqa sinye semnikelo wekushiswa. Aaron utawunikela ngale nkunzane ibe ngumhlatshelo wesono atentele yena nemndeni wakhe inhlawulo yokubuyisana kuNkulunkulu. Emva kwalokho Aaron kufanele athathe letimbongo letimbili atethule kusimakadze ekungeneni kwelithente lekuhlangana. Utawube sewenta inkatho tibe timbili lenye ibe yasimakadze lenye kuthiwe ya Azazeli. Aaron utawunikela ngale timbuti utawunikela ngale mbuti lekhetse ngenkatho ukuthi ibe yasimakadze ayinikele ibe ngumnikelo wesono. Lembuti ledliwe inkatho ukuthi ibe ya-Azazeli itawulethwa iphila embi kasimakadze kwentiwe ngayo inhlawulo yekubuyisana kusimakadze ngokuthi iyekelwe iye ehlane ibe ngeya-Azazeli. Aaron kufanele anikele ngale nkunzane lekufanele ibe ngumhlatshelo wesono sakhe ente inhlawulo yekubuyisana kwakhe nekwemndeni wakhe kusimakadze bese uyayibulala-ke. Emva kwalokho utawube sewuthatha sitsha semlilo lesigcwele emalahle lavuthako lathethwe elathini lelisembi kwasimakadze. Aaron athathe nemabinta lamabili esandla sempepho lenuka kamnanzi naleqosakele bese ukungenisa enzaweni lengcwele ngale kwendvangu. Lempepho utawube sewuyifaka emlilweni embi kwasimakadze. Lentuthu itawube seyibhunya ize itselise sihlalo semusa selibhokisi lesivumelwane khona angeti kufa.
ufanele enye umuno wakhe kule ngadi yale nkunzane bese uyifafata ngemuno eti kwesihlalo semusa aphindze ayifafate kasikhombisa embi kwesihlalo semusa. Emva kwaloko uyawube sewubulala lembuti ukuthi itawuba umnikelo wesono sesive sonke bese ungenisa lengadi yayo ngale kwendvangu ente njengobe entile ngengadi yenkunzi afafate ngayo eti kwesihlalo semusa nasembi kwaso. Ngaleyo ndlela uyawukwentela indzawo lengcwelengcwele inhlawulo yekubuyisana ngenxa yekungcola kwebantu baka-Israyeli ngekwemthetho nangenxa yekungcola kwabo nangenxa yekona kwabo nato tonke tono tabo alentele njalo nelithende lekuhlangana lelihlala emkhatsini wabo litungeletwe kungcola kwabo ngekwemthetho. Kufanele kubete loba sethendeni lekuhlangana kusukela ngesikhathi Aroni nakangena endzaweni engcwele uyawukwenta inhlawulo yokubuyisana kusimakadze kuze kube sikhathi sekuphuma kwakhe asente kusimakadze inhlawulo yokubuyisana kwakhe nekwemndeni wakhe kanye nekwesive sonke sema-Israyeli. Uyawuphuma eLathini embi kwasimakadze ente inhlawulo yekubuyisana kwelilathi kusimakadze uyawuthatha lenye yalengadi yalenkunzi nalenye yalengadi yembuti ayibeke etimpondweni tonke telilathi. Ingadi uyawuyifafata ngemuno wakhe kasikhombisa kuleli lathi atelihlambulula kungqoleni kwema-Israyeli alehlukanisele simakadze libe ngcwele. Siphela lapha sifundo sekuqala sifundo sesibili sisencwadini ya Luke umvangeli chapter 7 Luke umvangeli chapter 7 and we are reading from verse 36 to 50 from verse 36 to 50. Jesu wamenywa ngumFarisi ukuthi ete atewudla ekhaya lakhe. Nangempela Jesu waya wafike wadla. Kulelo dolobha bekunemfati labephila impilo lengqolile. Wase uyeva ukuthi Jesu usadla endlini yemFarisi. Ngako weta nemakha agqwelela ibhodlela lelalakhiwe ngembiza. Wafike wema emva kwaJesu ngasetinyaweni takhe akhala. Daze tinyawo taJesu taba manti tinyembeti. Watesula ngetinwele takhe lomfati wadanga watithela ngemakha. Nakabona lokho lomFarisi lobeka meme Jesu wathi enhlitweni yakhe kube lo muntu ungumprofeti ngempela. Ngabe uyazi ukuthi ubani nomfati nomthela ngabe uyazi ukuthi phila impilo yonakele kangana. Jesu wakhuluma waphumisela wathi, Simon, kukhona lengifuna ukutshela kona. Waphendula wathi, yebo mfundisi, ngitshele. Jesu wathi, waye waba khona emadodana amabili labe kweleta umtshelekisi wetimali. Lenye yayikweleta tinhlavu tesiliva letingemakhulu, lenye yayikweleta tinhlavu tesiliva letingemashumi. Athi kube ehluleke omabili kuyibuyisa le mali yakhe wawaxolela. Nguyiphi emkhatsini wawo leyawumthandza kakhulu? Simon waphendula wathi, ulena ngiyabona ukuthi kufanele kube
lena leya imkweleta kakhulu. Wathi Jesu uphendule kahle. Wase uguqukela kulomfati uthi kuSimoni, uyambona lo mfati selo ungenile lapha endlini yakho. Awukanginike emanti ekugeza inyawo tami, kodwa yena sewugeze inyawo tami ngetinyembeti takhe, waze watesula ngetinwele takhe. Wena awukangemukeli ngekunganga, kodwa yena seloku efikile wangathi inyawo tami. Wena awukayiqobisi ngemafutha inhloko yami, kodwa yena sewuqobise inyawo tami ngemakha. Ngakho-ke ngikutshela ngithi, tono takhe letinyendi sezithethelelwe, ngobe uneluthando olukhulu, kodwa lowo lothethelelwe lokuncane uthanza kancane. Wase uthi kulomfati, tono takho tithethelelwe. Labanyenti lababehleti naye badla bafungatela bodwa bathi, mbono uthethelela tono. Kodwa Jesu wase uthi kulomfati, ukholwa kwakho ukusindisile, hamba ngekuthula. Siphela lapha sifundo sesibili. Ngiyacela ukuthi sesitawubuka lesifundo sekuqala, sesike sithi likhefu kancinci, sibuye sigcine khona nemsebenzi waNkulunkulu, ikakhulukati kulomzuzu lesikiwo kwekuthi sibuyeke sithi kubuka kafishane kule ncwadi ya Leviticus, kule ncwadi ya Leviticus. Asithandaza. Nkosi uNkulunkulu, hamba phambi kwethu, ubambe isandla sethu, usihaqe ngensika yemlilo nangensika yelifu, kuye ngesidingo salo nalo Nkosi umuntu wakho. Babe wethu sithandaza lo mthandazo ngokholo egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Lapha bazalwane ngafishane nje sibona kuvela lilanga lekubuyisana, the day of atonement, at one meant atonement. Sibona kuvela lelanga lelimqokwa lilanga lokuthi kwendeke na umsebenzi. Kuyavethwa ukuthi lelanga leli lalilungiselelwa kanjani ngemhlatshelo lotokwentiwa ngalo, newekuthi lo Aaron kufanele angene kanjani ngaphansi kwalelithende lekuhlangana. Lapha siyafunza nje eqaleni kwekuthi uSimakade wakhuluma kuMose emva kokuba emadodana amabili aAaron sekashaywe nguSimakade ngenxa yekungcola lokuthiteni ahamba emhlabeni. Lamadodana lamabili siyathola ukuthi kwakunguNadab naAbihu, lebahamba bawunikela kuSimakade ngemnikelo noma ngemlilo lo ngesingcwele ngekwehlela kwaNkulunkulu. Masifunda kule ncwadi ya Leviticus chapter 10, kwekuthi bahamba bawunikela ngemnikelo lo ngesiwo okanye ngemlilo. Umlilo uyabona ukuthi umlilo ubaluleke kangakanani, kuthiwa they offered profane fire before the Lord. Umlilo nje, just fire. So kunendlela yokuthi umlilo kufanele uvuthe njani, umthandazo kufanele wenziwe njani, tinoda kaNkulunkulu tineluhlelo ukuthi kufanele ukuthi tendeke kanjani. So ke ku chapter 16 siyafunza ukuthi ngiyiphi indlela leyayifanelekile lekwakufanele into tentiwe ngayo phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uyichaza, uyibeka ithi hlelele ebaleni. Lapha ke Aaron uyatshelwa uNkulunkulu, uyathi ukuthi Aaron ngumnakabo Moses, uyamtshela ukuthi kufanele ukuthi ente kanjani enzaweni lengqwelengqwele la kuneveil khona noma kunegetini khona, kungangeni noma ngabe ngubani. Aaron noma ke ngubani lomunye umpriest lomkhulu bekangangeni kulendzawo lengqwelengqwele ngekuthanza kwakhe kwekuthi uthi vela ukuthi namhla kangene, kodwa bekangena lo longenako
only ngesimemo saNkulunkulu nangesikhathi saNkulunkulu nangendawo la uNkulunkulu amise khona ukuthi namuhla ke la kufanele ukuthi umpristi omkhulu atonyathela khona bekuya by God's invitation, time and place. Wawungatenteli nje uhlumana ungena uhlamahlame nanamuhla ke lokho kusendeka ikakhulukazi siyabona ukuthi uNkulunkulu la wethula isixwayiso futhi kuAaron nakamtshela Moses ukuthi umxwayise Aaron ukuthi angakwenti lokhu kanje ngoba wakwenta kanje ikakhulukazi kwangena lapha angakakenti letinto kanje utawukufa lest he die. So ke siyabona ukuthi noma ngabe ngumpristi lomkhulu uma ngabe enta into letingakafaneleki uNkulunkulu uyamstrapha akanenzaba nebukhulu bakho bebupristi ukuthi unebu ash lobufikele emazulwini uNkulunkulu nguye lomkhulu lokuthi kudlala lokunje siyanikana for the sake of operation kwekuthi sebende kahle ngeluhlelo loluthide. So ke uNkulunkulu uyamtshela ukuthi kufanele angene kanjani lapha noma kwakunesihlalo semusa kodwa lesihlalo semusa kwakungakafanele ukuthi umuntu ahlamahlame nje ethelele ngaleyo ndlela leyo ukuthi angatentela into ngoba kunesihlalo semusa. Kuliqiniso ke lokhu nalamuhla emalangeni lesiphila kiwo uNkulunkulu kunetindzawo takhe lekas appointa kuto netikhathi takhe lekas appointa kuto by invitation. Kulesi isikhathi ungathi wena umthandazo awukaphenduleki kani you have prayed kumbe lo mthandazo loyo wena ufuna manje kani uNkulunkulu uyathi ukuthi you are still have to go a certain mile la khona uNkulunkulu akupheka khona lithi livla uNkulunkulu uNkulunkulu uyasiwa uvumela abantu ukuthi bahambe etikwethu inhloko tethu uNkulunkulu usendlulise emililweni nakuphi kuphi kuze ukuthi uNkulunkulu atokhipha ligolide lapha kithi. So ke ligolide awuthi nje uthi usoyakhipha kunesikhathi lesibekiwe nendzawo ukuthi now nayi lendzawo lomlilo utawuvuma khona ngoba uma ngabe ungashisela kulenye indzawo ungabhamisa amathanga bobudizini labo banibani. So ke uNkulunkulu usesenjalo nanamuhla nokho ke ivulekile iinvitation yokuthi thine sonke simenyiwe kodwa noma ngabe simenyiwe bazalwane njengoba ngisho asingeni nje sihlwathika la ngokuthi umenyiwe. Masifunda incwadi ya Romans chapter 5 verse 1 to 2 uthi njengoba sesendiwe semukeleka kuNkulunkulu ukuthi silungile ngekukholwa sinekuthula naNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Ngaye lo Jesu Kristu sinekungena ngekukholwa kulomusa leze sime kuwo. Siyabonga sijabulela lethemba lebukhosi baNkulunkulu lobutawuba bethu. Uyabona kunemagama lana ukuthi one ngekukholwa lithi livla uNkulunkulu kumaHebheru lithi angeke kwenteke ukuthi singamthokotisa uNkulunkulu ngaphandle kwekukholwa. Kukholwa uthi athi umbhalo wemaHebheru it is the evidence kuthinto letiphathekako kukholwa lokukholwa lokuthiwa sesingangena ngakho singena ngekukholwa nanako ngeNkosi Jesu hayi nje ukuthi sibane sihlamahlama kuba ngeNkosi Jesu simeke ethi kwalowo musa lese sime kuwo. Uyaqhubeka lapha lo mbhalo uthi usitshela ukuthi Moses lo Aaron ufanele ete aphetheni nakayongena kulendzawo lengwelengwele kunethinto Aaron ufuna ukuthi ete nato atiphethe. Uthi ke kanjalo Aaron kufanele kulendzawo lengwele he shall come. Aaron shall come. Is a compelling. Lord is forced. Shall come into the holy place. Uyabona ke emveni kokuba aqwayiswe lapha ku verse 1 na verse 2 ukuthi kufanele lento ayende kanjani Aaron. Lapha siyabona kuniketwa
ngathini ngema instruction tiqondiso thite levayetete ngaleli langa lekwenta lenkonzo yekubuyisana kunetinto lokufanele ukuthi etendeke laphana ku chapter 23 wakhela lo Leviticus chapter 23 verse 27 to 28 kuyachazwa ngalokujulile ukuthi leli lilanga lekubuyisa the day of atonement kuyavela ke kuvele cishe kanengi soloku kuvela kusitshela ngaleli langa leli lekubuyisana bese ngishito ukuthi ngu chapter 23 verse 27 kuya 28 la khona sitshelwa khona ngabantu ngaleli langa leli. Now leli langa leli bekufanele ukuthi libe lilanga leli lesizotha, lilanga leli lesithundi, lilanga leli ngathathwa nje yaba lilanga lekubuyisana. Uyabona mangabe sikhuluma indzaba yekubuyisana mangabe sonene akufanele kuthathwe kalula nje ukuthi hawo phela understand nawe kanje kunema sacrifices kubuyisana khambisana nema sacrifice khambisana nekunikela nebuhlungu khambisana netinyembezi thideni lefanele ukuthi tibonakale. So ke lapha kulamaJuda lolusiko noma lomhambo lona wawumqoka kakhulu babenze bakubita ukuthi the day kungasho nje ukuthi i-atonement part 2 the day ukuthi kwangasiko the week kwangasiko the month kwangasiko the year but there was a particular day le wawuthulungiselela usaya kulo futhi wathi lenga lelilanga ungakakwendi lokho kumbe soyoze uthole ngalelinye langa ngalomunye umnyaka. So wonke umuntu bekahleli alibuka lelilanga leli ukuthi nalowo lathi okwenta leyo mnikelo awuwente ukhethwe ube sezingeni lelifanelekile. Hayi nje uthi umuntu utawuthatha nje umnikelo sinoma kanjani endleleni uyabutha phansi othi ngiyakonikela so umuka labanye khona la sontweni sofuna kunikela. Lo wawukukhetha ukhulume ube netinto losho ukuthi enkosi ngibabhlungu ukuthi angenti kahle. So ke lana siyabona ukuthi uma ngabe kukhulunywa ngalobuzotha noma ngalesisindo salelanga leli kahle kwakufuna ukuthi kufake sigqizelelo sokuthi bantu labonile bantu labadoni nabo sebanayo lendlela hayi nje ukuthi banke there is an access le access yekungena laphana munayi imisiwe kufanele kube nemhlatshelo lohamba kanje nasemazulwini lasibheke khona thina emaKristu sinikiwe ukuthi asingeni nje noma ngani kodwa singena ngeJesu lekathi Johane umvangeli lo Jesu uyindlela neqiniso nekuphila. So ke Jesu ungiloko andike uyaqhubeka lapha uthi lengadi yale inkunzane khulunywa ngengadi yale inkunzane ngalelilanga leli lekuyisana kuthi lengadi yale inkunzane kufanele ukuthi yentiwe kanjani. Lengadi yenkunzane yona mbamba yayiya Aaron kanye nemndeni wakhe kwekuthi itawukhuluma ukuthi wena Aaron ungumpristi nje nawe kukhona la tingashayi kahle khona phinde futhi bekuye emndeni wakhe ukuthi njengemndeni kufanele ukuthi singathi nasiyokhonza uNkulunkulu sikhohlwe ukuthi sinemndeni asikhulekele imindeni yethu. Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu somandla siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kuliqala lethu sonile ngicabanga nangekhuluma angithi uNkulunkulu somandla ngiyatithoba ngonile but we come as a family kutshengisa ukuthi sonile phambi kwaNkulunkulu hayi nje ukuthi ngitoti icelela ukuthi hayi mina ngedwa nginenzaba nalala abanye kodwa na this is for the family. Lapha ke kuchazwa nangendlela ukuthi utogqoka kanjani ingubo akanawugqoka as usual nje obahlala gqoka nje kubalwa ukuthi ingubo leyite umkhono ingubo le bhuluko leli talifaka ngaphansi kube kanjani konke lokho kwakuchaza some sort of humiliation leyayentekile noma kuhlambalatheka le baba kwentile bakaIsrael. Umpristi nakangena ungena on behalf of labantu baIsrael and
lokho kwakungasiwa ukuthi kwakumbeautifya umpriest noma kwakumlethela inkazimulo ukuthi abonakala cha kodwa la kwakwenteka lokhu kutshengisa ukuthi uyathi sonile phambi kwaNkulunkulu and letimpahla ziyasimbolize kona kwethu nebungcwele baNkulunkulu khona lapho ukuthi ngoba timhlophe kwekuthi kodwa siyajabula ukuthi noma ngabe kunjalo simakathe unemusa wekuthethelela bonke labaphendukako baphendukele kuye. So leti ngubo leti ngalamafishane leti ate mbathwa ngompriest la yathi khomba kuhlambalateka lekwentekile kwabhangelwa dono labatentile ebona ngekwabo. So ke bativela baleliqala batawukwenta umhlatshelo kuNkulunkulu lotothi Nkosi sonile phambi kwakho. So ke umpriest bengaveli njengalokutayelekile phambi kwaNkulunkulu ngalelanga the day of atonement kwaba khona umehluko thitheni lo ebonakala ukuthi hayi kukhona tintho leNkulunkulu atenda lapha siyeba ukuthi uyawuhlamba noma uyawugeza umtimba wakhe ngemanda. Lokhu Aaron kwakufanele ukuthi akwente ukuthi hlambulula noma ukuthi geza ukuthi ngcwelisa ngekwesiko lwakhona kwakufanele ukuthi angagezi njengalelo langa umkhono kumbe netinyawo kodwa ageze umtimba wakhe wonke. Lokho kuthini kusho ukuthi sono asi affect impilo yakamoya kuphela siyawu affect nemtimba. Kukhona abantu labagulako ngenxa yetema habits lathi labawentako lawo ma habits abawendi kumbe la emtimbeni kwenteka kumbe lokunye ngondweni lokunye kwenteke njani lokunye kumbe ngekudla ugcine lento inemthelela thide la empilweni yakhe yemtimba. So ke lokho ukuthi umtimba kufanele siuphathe ngendlela lethide singathi nje hawu mina umoya wami uright naNkulunkulu umtimba ngiyawunika lokufunwa ngiwo cha ayihambi kanjalo leyo ndlela. Uthi uNkulunkulu ufuna ukuthi awugeze lo mtimba ngalamanye amagama loluhlelo lusho ukuthi aqile mantili lethi ke he shall take from the congregation of the Israelites of the children of Israel 2 kids of God. Uyothatha lapha ngesiswati ngifunde ukuthi timpongo letimbili kanti othi thatha but ke lapha kuthiwa kids lokho ukuthi tisethi inqane tisene energy tisene likusasa lokho ukuthi uNkulunkulu makababuka abantu bakhe beka babuka ababukela likusasa angababukeli ukuthi bayaphela namuhla kuyaphela ngabo namuhla. So ke lokho kufanele ukuthi akwente Aaron ngalokuphelele noma tithi mbili letimbuti kodwa tathi fika lapha sekuba ngazuthi yinto yinye kodwa natibe titimbili ngitachaza lokho masiyane ngiqhubeka lana kuthiwa bekungumnikelo wesono lokwakwenteka lapha kwakungumnikelo wesono yinye letimbuti itawuregadwa njengemnikelo wesono a sin offering. Kubese ukuthi lena lenye imbuti nayo nayo sitabona masinyane ineligama layo lebitwa ngayo. So ke lokwakade kumqoka kakhulu kwekuthi nangabe kutakwentiwa lokho kufanele ukuthi ikhethwe yinye ingathathwa nje kube nenkatho letakwentiwa kube nendledlana thide ukuthi utobonakala ukuthi nguyiphi yona mbamba lembuti kulele timbili lefanele ukuthi yentelwe lokho wakungayi ngekubuka kwakho ngemehlo kodwa nakwakuya ngekuthi uNkulunkulu ukhetha njani lena lenye ke imbuti nangabe kusendiwa njalo kutakwentiwa lomhlatshelo wesin offering lena lenye beyima lapha emnyango and then kunema netinto letitsite lebethi kade titshengiswa noma tembulwa lapha kuloku presentwa kwalembuti kwekuthi kusho ukuthini ukuthi tibeti mbili yinye ibese iyabulawa yinye ingabulawa. Lokhu ke umpriest lomkhulu yinto lebeka yenta ngalelanga lekuyisa. So sengishito ukuthi bekushaywa inkatho kuleyitokudla yinye yalembuti ukuthi itakwentwa njani. Kodwa na ke lenkunzana yona yayi ya Aaron
kanye nemndeni wakhe njengoba verses 11 to 14 ayichaza ukuthi into awusebenza kanjani. Lapha ke siyabona kuyagcizelelwa kakhulu kulesahluko kwekuthi Aaron letinto utawudenta kanjani. Nakokuthi ke bonke abapriest kumbe labakhulu kwakufanele ukuthi letinto batente kanjani. And kunento lapha lejabulisako ukuthi uNkulunkulu mase kakhuluma akasho ukuthi nita ubotshela Aaron nebapriest bakho bata lana kuvela emahlandla lang-20 ukuthi Aaron shall he shall kuvela emahlandla lang-20 kwekuthi Aaron loku utakugwenta yena yedwa kuze kuphele lolu siko noma lendlela yekwenta letinto leti Aaron angasitwa umuntu letinto leti atenda ayedwa Aaron. So ke lithebele laliba indzawo leba busy kakhulu uyabona ngalamalanga langa lingakafiki lelanga kwakuba nekuba busy lapha yana bantu behla benyuka benta lokho and bapriest nemalevi bebabanengi baletha iminikelo kube njanyana kuphithitela kusiphithiphithi kodwa ngalelanga lelo kuthiwa the day of atonement kwaze kungasadinga isiphithiphithi lapho kwaze kudinga ukuthi wonke umuntu abe ne-stay aware akhweshe bese kuba nemuntu munye lotokwenda lo msebenzi ngalelanga lelo the day. And-ke lapha siyabona ukuthi lokhu kwakusibuko noma kwakulifastela lela lisikolela ukuthi Jesu nguye kuphela umpriest lomkhulu lo uyawungena kule ndzawo lengwelengwele angene yena yedwa ayaluka enda lemisebenzi aphithitela la kule ndzawo ayedwa angasitwa ngumuntu kodwa kunguye yedwa lo ngena kule ndzawo. Siyakhumbula ukuthi Jesu lapha ya ensimini yaseGetsemane la khona kuwa kune wine press khona kuphoqozwa khona lwayini kutobe sekuphuma ngele juice. Jesu wafika wabashiya abafundi bakhe somewhere wase uyenyuka uya endzaweni lethite uyongena khona uyothandaza. Oh my God, wahamba yedwa kuthiwa kwakulibanga lele lingaba ngijikelo wawungena wayofoqa kwaze kwangathi kuphuma thithukuthuku dengadi ngaleso sikhathi leso. Kodwa nake siyabona ukuthi mase kaya kuNkulunkulu lapha yana sekawubethelwa futhi esiphambanweni indzawo lengathi yayindzawo lemnyama indzawo leyakude umuntu bayafuna kusondela kuyo. Jesu kwabita ukuthi angene yedwa kanjalo nakule ndzawo lelithebelekile Jesu wangena yedwa aphethe yakhe ingadi lengenasiqi ayakuyonikela kuNkulunkulu. And lokho kude lebeyanga emana Jesu ngaleso sikhathi kumbe amthuthude yathini ngoba kwase kwesabeka ebukhoneni baNkulunkulu la kunaNkulunkulu khona awungena uhlathika kuyesabeka lapho ahleli khona uNkulunkulu. So ke lapha sibona ke letimbuti letimbili lengikhulume ngayo ukuthi lena lenye iyanikelwa isebenze lo msebenzi walolu suku lokubuyisana inikelwe kuNkulunkulu ukuthi awu nayi lembuti ledliwe enkatho sesiyayinikela phambi kwaNkulunkulu. And mangabe ufunza labanye ugubha mo bakutshela ukuthi letimbuti leti tathi phonsa kufana letimbuti leti letimbili tathi phonsa kufana kumbe lokunye lokwakwenta ukuthi kushayo inkatho lapha kwekuthi kanjani. And lokuphonsa kufana kwato ngisho nange size yato nje bukhulune unqanana nabato tathi phonsa nembala wato uyabona kumbe nelinani ukuthi vele unangathi leni malini cishe lento iyafana into yinye. So siyabona lokho ngithithe kodwa sizatofika ukuthi ngisho ukuthini nangisho njalo. So ke Aaron utoshaya ke leyo nkatho esimakathe asho ukuthi nayi yona kahle lekufuna ukuthi ekunikelwe ngayo lena lenye ibese iyayekelwa iyahamba iya ehlathini noma iya ngathini ku desert iya ku wilderness la iya khona iyatihambela leyo mbuti leyo. So angifuni ke kungena kakhulu lapho kodwa
dothi imbileti imbuti balulekile ngaleso sikhathi leso kwetiwa leyo nkonzo leyo. And-ke manje ama-theories kunengilokushuwoko bantu ngalokujika lenkatho itawukudla noma itawukhetha yinye yale mbuti lena lekwakufanele ukuthi ekugcineni kwako konke yente umsebenzi. Labanye-ke bakholelwa ukuthi lena lenye imbuti yayiba yasimakathe, lena lenye ibe azazele ngithi sizawufika kuye masinyana. So yayibhalwa ukuthi lena yasimakathe, lena azazele. Leli gama leli ngesiHebheru lisho a scapegoat. Le mbuti le ihamba nje ilahleke, ilahlwe noma kuthiwa yabo into le kanjalo. So-ke lana ngalamagama le mbuti lena yayimbuti lengathi seyihamba iba luzulane le ehlane. Ifanana nento lengathi ilahliwe la seyiyawuhamba khona. Kuyasho ukuthi bengasiyo nembuti yekutholo. Bantu abaningi bathanda kutingela nekuthola, kodwa le mbuti bebayinothisa nje awuyithintile. Kungabona zakhaya nangabe umntwana eta nento kumqoka lokho ukuthi uyibuke ukuthi yintoni lena letanayo, uyithathaphi, ingene njani lakhaya, ngoba kunekwenteka angenise umkhokha, nidle umkhokha lapha ekhaya. So kwakumqoka ukuthi kubukwe into ilandelelwe ngelihlelo lwakhona. So-ke lokhu-ke kwakubasa ekuthenini ngoba bebane imbuto, ngabe ngiphi, ngabe le then-ke la shaya lenkatho bese kuyabonakala ukuthi hayi nayi yona mbamba. Le gama-ke leli lelithi imbuti shothi escape lokusho ukuthi ngalamanye amagama le mbuti lena iphunyule ekufeni. Scapegoat iphunyule ekufeni yase iyahamba-ke imikiswa ehlane la iyophila khona, nganoma yayihliwatilwane, nganoma yayidala abantwana, noma kwakwentekani, kodwa yayihamba iyele ehlane. Le gama leli-ke lisho ngalamanye amagama leli la azazele lisho kuremover, kukheshiswa, idismissal, hamba. Wawubese yayibese ihanjiswa le mbuti lena kahle kahle kwakusho ukuthi ayikafanele iphinde ibonakale la. Ngiyacabanga ukuthi naloyo hlangana nayo bekayibalekela ngoba athi ukuthi le mbuti lena inemsimetho thite lowentekiwe noma lowenteke kuyo. And-ke lapha tikhona tindledlana leti cishe tibe tinzathu tekutama nato kuchaza ngale mbuti lena lesikhuluma ngayo. Kwekuthi lokhu ungasho ukuthi imbuti lebe ihanjiswa ngathi God that departs efanele ihambe nje leyo mbuti leyo itibone ukuthi itawushonaphi, noma ke yayisho silwane lesisuswako noma yayisho kwekuthi imbuti yekuhlala lehlala khona emadimoni, iyalahlala khona emadimoni le mbuti lena ehlala. So-ke kumbe bekubukwa kuqatshwanga ngale mbuti lena. Lapha-ke sibona le nkunzana ibuye iyavela le nkunzana yemnikelo njengoba beze sike sayiveta ngaphambilini. Kuthi lo mqondo noma lesithombe mqondo lesasisingemuva lena kwenqondo kwakusekuthenini uyathi-ke ungakayenti lutho kuqelela lapha baka-Israyeli luqolo. Qala ungumpristi uthi qelele wena, uphinde uqelele nebemndeni wakho ngaphambi kokuthi wena udile netono dalabanye phambi kaNkulunkulu. Bani msulwa wena qala. Kungako in the Anglican Church uma ngabe kwentiwa ema-confessions ezitawusho si Almighty God, we confess that we confess that we have sinned against you through our fault in our thoughts, words, and deeds, and in what we have left undone, for the sake of your Son, Christ our Lord. Forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life. For the sake of Christ, siyayicela leyo nto leyo. Abese umpristi emengala
kwel-altar ngala kwenzawo yemnikelo athi umpriest, God who forgives all who truly repent may have mercy on you, pardon your sin, and set you free from them. And, the priest does not say, Almighty God who forgives all who truly repent, have mercy on us, forgive us. No. The priest will say, because now the priest is standing at the place of Christ. Ngoba yena sokwentile kwakhe qala, wavuma, wageza, wabangcwele. Sawuthi uNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphethwe eqiniso akanahawukela nthethelela ntona nikhulule kutho animisa niqinise kuphilelo kunindaneni kwenziwa umpriest lowo in absolution kwakusenivumile tonoteni yena ke so nentela lomthandazo hayi ukuthi umpriest utawukwenza lo mthandazo uNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphethwe eqiniso akasithethelele asawukele no ayihambi kanjalo ithi wena sawuyentini iphathi yakho nyalo sozokwenza iphathi yalaba basabana. So ke kwakunemthandazo lompriest beka uthandaza athi lompriest wa Aaron noma lompriest lapha nakathandaza lomthandazo uNkulunkulu ngonile ngentemaphutha ngeqa imithetho yakho phambi kwakho mine nendlu yami uNkulunkulu ngithethelele kwenta amaphutha nekweqa imithetho yakho ngetono lententile mine kanye nemndeni wami seka imithetho yakho mine nendlu yami. Uyabona ke asenke kufundzeke la encwadini ya Leviticus chapter lapho sifunda khona but ngifuna verse 30 wakhona uthini verse 30 uthi ngobe ngalelo langa ngitawukwentela inhlawulo yekubuyisana kusimakazi khona nitewuhlambuluka kusimakazi khona nitewuhlambuluka nteni nibe msulwa embi kwasimakazi. So ke lana siyabona ukuthi lokhu kwakuyinto beyimelwe kwekuthi bantu bahlambuluke babuyisane babe ngcwele phambi kwasimakazi. Lo priest omkhulu ke lapha ku chapter 16 kule ncwadi ya Leviticus simbona uma njengesithombe lesasida saJesu uma njengempriest lomkhulu kodwa na ke kuna contrast kuna shayisana kwetinto la ukuthi lo priest lomkhulu lona kanye nesizulwane sakhe sasibantu bebona they were sinners, they were committing sin, kodwa Jesu kude sono lake wasenda. So ke ngiyacabanga ukuthi uma ngabe sithi kuthatha kubheka lapha encwadini yamaHebheru sahluko 7 sitombona Jesu achazwa kuverse 26 na verse 27 wa chapter 7 uthi lo maHebheru lapha 26 na 27 Jesu ke ungumpristi lomkhulu lohlangabetana netidzingo tethu ungcwele ude siqi noma sono akasoleki wehlukaniswa netoni waphakanyiswa waba ngetulu kwemazulu yena akadzingi kunikela imihlatshelo yekushiswa njengalaba labanye bapristi labakhulu lababeyinikela onke emalanga ngekuthi nikelela bona tono tabo uqala bese banikelela tono talabanye kodwa yena lokho wakwenta kwaba kanye kwanelela ngesikhathi anikela ngaye luqobo lwakhe. So Jesu siyabona abangafanani na Aaron bekade nembuti lebukeka ikahle but yena angasikahle. Jesu ufanele naleli undlwana lelo liphinde libe umpriest lona lelo undlwana lekunikela lapha yana. Now uthi utawufaka impepho emlilweni lokhu ke kuyangithinta kakhulu ukuthi lempepho yayingasiko ukuthi itoletha liphunga lelimnanzi nje kuphela kodwa lempepho yayiba sivikelo sakhe lo priest lomkhulu ngokuthi yakhe lelifu ukuthi makata ungena la anganawuthi abukane nebuso nalesihlalo kodwa lokhu kusebenze njengelehawu njenge shield yayo ukuthi kumvikele ukuthi
aka-exposeke ngoba uNkulunkulu once waba exposed laphayana utamshaya uNkulunkulu. So kwakunale mpepho. Uyabona ke some of these things siyathi sebenzisa thina esima-Anglican singamaroma wethu siyente le mpepho labanye bayente vele kube nelifu lapha nabanye ke angisha yini baphumela ngaphandle babaleka. It's because of lack of understanding ukuthi letinto leti siphushela ukuthi sibone ngale wethu uNkulunkulu akabhekeki ngekungqola kwethu kodwa kufanele ukuthi njalo nje lapha khona uNkulunkulu sitilungiselele ukuthi siyobhekana naye. So le mpepho yayisebenza kanjalo and kwakudzingekile ukuthi lokho kwendeke. Uyabona ke lo mpristi yena qala sawumphula nje legeti nawo ungena lapha wenda le mpepho la umshayeli uvala qhaqhathela ukuthi hey ingabe mina ngithi awubuya nabakithi ingabe kutakwendekani kimi because of that Shekinah glory of God leyayiphumula lapho ebukhoneni baNkulunkulu noma kulesihlalo semusa. So ke kunendlela ukuthi ke le ngadi yale nkuzana utawuyenta kanjani ente kanjani kulesihlalo semusa nalapha phansi phambi kwale bhokisi lesivumelwano fanele ukuthi atende kanjani leto tinto lethu bekanikiwe i-instruction nguNkulunkulu through Moses ukuthi letinto utawutenda kanjani. So ke maseka kwentile lokho lesihlalo semusa lapha chapter 16 verse 2 walo Leviticus utawubonakala ukuthi sekunelifu lelihaqe lapha yana kuze ukuthi atawukhona kwenta umsebenzi wakhe ngendlela lefanelekile. Lana ke kulesihlalo semusa uNkulunkulu kwabonakala kwangathi uhleli ubuke phansi kanje ubuke lakhathi kuleli bhokisi lesivumelwano lakhathi kuleli bhokisi lesivumelwano kunetinto letathi khuluma ngesono semuntu letinto letathi lakhathi kuleli bhokisi lesivumelwano tathi representa sono umuntu lasentile khathi enhlitweni uNkulunkulu makabuka ekhathi kukhona tinto uNkulunkulu lathi bona le mana uNkulunkulu lekathi ayifakwe lapha ngesitsha segolide lesihle inhlitiyo lebuka kinhle iphathe tinto letinhle kodwa letinto letinhle lapha ekhathi yatisho lokuthide ukuthi labantu baka-Israyeli nekwesivumelwano saNkulunkulu kukhona tinto labatenda letingazange setihambe kahle lapha ka-Israyeli. Le mana yayirepresenta kukhonona their complaint. So le mana yayirepresenta khonona bantu bayakhonona kuze benamhla yini yona le kuyini lo bathi imana leli gama lithi zinkwa setingelosi zinkwa sasezulwini zinkwa lezento uNkulunkulu kodwa bathi bona yini kona lokho le gama lithi imana lisuka lapha kahle kahle akusiwa imana kuthiwa zinkwa setingelosi zinkwa sasemazulwini. So number 1 ekhathe ebhokisini kwakunekukhonona sono sekukhonona kwabantu ize yehle nje imana bazange bayiqele because of kukhonona kwabo. Number 2 kwakunaleti letibhelekeke letimbili tematshe letisho umthetho leshumi letibhelekeke letimbili tatisho timele ukuthi baka-Israyeli basephula sivumelwano saNkulunkulu bantu bekwephula sivumelwano. So nakubukwa lapha ekhathi kubonakala lokho kwakubonakala kwephuka kwesivumelwano uNkulunkulu uhlala buka ukuthi bantu basephula kodwa ngihleli ethi kwemusa kwekuthi ngitawubentela umusa nakuba bephula kangaka. Siyabona kwaba nalenduku ya Aaron leyabe seyiyadumba lapha yana iyafakwa nayo lapha ekhathi le nduku ke ya Aaron nanayo yayimele i-rebellion lokho ukuthi i-resistance kubantu but uNkulunkulu sekakhulumile bantu bangafuni kwenta lokho le nduku nabayibuka yayikhuluma nge-resistance. Siyakhumbula ukuthi tabekwa lethi nduku ngiyabona ukuthi abangu-12 lapha yaselena iba nemehluko. So ke bantu beba resist bantu beba rebella bebamelana
athi uNkulunkulu akhuluma abantu bamelane naNkulunkulu kuze kufuna ukuthi kube netinto lezithithe uNkulunkulu la athodele. So ke kwakuhlela ke lokhu lapha ekhathi kule bhokisi lesivumelwano. Umpristi lomkhulu makangena laphana kufuna ngene athi kahle ukuthi le tinto ti representa ini kufanele ente kanjani and should akhonone itaba khona inkinga. Should angatendi kahle le tinto itaba khona inkinga. Kodwa over and above la ngetulu kulesimbolo kwakunesihlalo saNkulunkulu. Ubeka ngena counting on the mercy seat of God, not counting on his righteousness. Wathi mina imithetho ngigcinile kanjani? Siyabona lapha Jesu ukhuluma nga550. Wathi lo kweleta 500 lo kweleta 50. Lokho ukuthi noma ngabe ungathi khanda wena ungconywana still unesono. uNkulunkulu wenyanya sono. Uyasenyanya akefani nesono. So ke iyafuna lengadi ichithekele noma ithele ifafade lapha yana. Oh makabonga Jesu. Lapha ke siyabona ukuthi lengadi le yayentiwa ngalembuti lesiyinikelwe yayisho lokunengi kusho ukuthi now their sins are covered. Hayi ukuthi tisusiwe kodwa their sins were covered, not removed. Only that they are covered by the sacrificial blood. So Jesu yena nakafika sibuyisana naye tono tethu tiyasuswa tiphele atimbonywa timbombodwa kodwa tono tethu ingadi ya Jesu it do away with our sins and kube beke ibarrier phakathi kwethu naJesu ukuthi angeke sikhone phakathi kwethu naNkulunkulu ngeke sikhone kodwa ngenxa yengadi ya Jesu thina sesinelungelo lokungena endaweni lenkolenkweni. So ke siyambona fafata endane ngalengadi ethi kwalesihlalo semusa kutanywa ukuthi indlela yemuntu ukuthi abuyisane naNkulunkulu uthi uNkulunkulu amthethelela umuntu ngoba uNkulunkulu sono awuyehluleka kuba nebuso bekubhekana nesono lesentiwa abantu emhlabeni. So ke lembuti lapha lekhethiwe yayinikelwa ukuthi kube khona ukubuyisana naNkulunkulu sentawo yangasemaphethelweni kube khona ukubuyisana naNkulunkulu lebe kwentiwe and lembuti yayenda lengadi yalenkunzana yayenda umpristi emukeleke kuNkulunkulu. Ingadi ya Jesu uyayidinga noma ngabe ungumpristi noma umpristi lomkhulu kangakanani, you still need the blood of Jesus that removes your sin. And ikwende wena wemukeleke kuNkulunkulu ungangeni okubona archbishop archdeacon bishop rector ungubani kodwa ungene ngengadi ya Jesu. Ungangeni ukuthi ungumprofeti ungumvangeli ungubani ungapostoli ungena ngengadi ya Jesu. Awungeni ngetiqu takho ukuthi ufunde kangakanani kodwa ungena ngengadi ya Jesu. Ngiyo ngengadi ya Jesu leyinelungelo lekusithumbelekisa iyosingenisa ezizulwini zikaNkulunkulu. Now and ke Jesu uma lapha angulembuti lenqane lekhethiwe uma Jesu athi ayimbuti abe futhi angumpristi lembuti bempristi uthi Johane ngayelanga bekani liwudlu laNkulunkulu belisusa lithwale tono telive ukhuluma ngaJesu. Jesus is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Oh my God and my Father. Liyasusa uthi lomnye umhlabelelo uyabethwala bakhe abahole endleleni. Uyethwalana uyakwethwala nawe uyakwethwalela nemithwalo yakho noma ngabe minengi kangakanani kodwa lo Jesu lona uyakwathi kubethwalela imithwalo labetha kuye. So ke lapha siyabona ukuthi kaIsrayeli lapha nasifunda lo Leviticus chapter 16 verse 5 uthi and he shall take from the congregation of Israel the 2 kids of the gods as a sin offering and 1 ram as a burnt offering. So utotithatha uNkulunkulu
lotikhethelako ku-chapter 16 verse 8 uNkulunkulu lotikhethela ukuthi nguyiphi lena leyitawulungela ukuthi iyokwenta lengadi ngoba ngekwemehlo ethu asiboni kumqoka kwakuthi before you judge others you bring them before God before usho ukuthi wena unesono wena sale sohlala phansi suku uyanuka lana you must also present it before God uthini uNkulunkulu kunokwenteka ukuthi nguwe lofuna ukukhweshe wena sokhweshisela omunye umuntu uyabona Simon the Pharisee wabona ukuthi akhweshe nomfati wonakele uthi Jesu nawe Simon umfarisi ndini wonakele na unesono so ke Musa kujaka kujaja tindzaba tebantfu ngendlela lobona ngayo nithi the insights leti buthi tati cishe tilingane ngekhala umbala beti cishe tilingane ngevelu bekubeni khona kufanana so ke akusikahle kujaja umuntu ngoba nawe umlambuti lenye nishito ngathi Jesus is that lamb Jesus is that priest so ke Jesu akana sona akana siqe so akumqoka ukuthi sisahlulela labanye abantu asitibeke nathi endaweni yabo labantu leti mbuti leti mbili yinye yayiba yemnikelo sengifikile lapha ngifuna khona yinye yayiba yemnikelo ibulawe inqunywe itawentiwa lapha legati yayo kwekuthi itawusena semukeleke ngoba ngiyo leyibonakale ebusweni baNkulunkulu ukuthi ilungile uyabona leti mbuti leti mbili they all very important one was representing the divinity of Christ and the other was representing the humanity of Christ kusho ukuthi leti mbuti leti mbili yatita lapha titoveta kwekuthi Kristu unguye kufanele afele tono tethu futhi kufanele avuke kodwa ngoba bephethe emandla ekuvusa lena lembuti lebasayibulele nabatibulala tonke mbili titawufa tonke mbili kude emandla to resurrect one of these gods or resuscitate them kude ebethe emandla so ke kwakusithombe lesithi noma ngabe ifile lembuti kodwa lembuti iyaphila ngalamanye amagama ungako Jesu nakatobethelwe esiphambanweni umtimba wakhe wafa kodwa umoya wakhe Jesu awuzange wafa wehla Jesu wayoshumayela ivangeli kulabafile kulabo bebahamba bengakaliva ivangeli wahamba wabashumayela phansi amajujuwini emhlaba lokusho ukuthi Jesu akazange afa Jesu as in the spirit as God but he continued but because of the sinfulness of our human nature yafa yabethelwa esiphambanweni so into lenhle lena bazalwane ukuthi lembuti yayinemsimeto lomkhulu kakhulu lapha ke ngekwesiko lamaJuda bakanye ngalelanga lebuyisana la khona umpriest lomkhulu uthi nakangena amemedela igama laNkulunkulu kude bekanelungelo lokumemeda legama laNkulunkulu elithi Yahweh ngalendlela bekalimemeda ngayo letsingathi it was a sacred tetragrammaton yes tetragrammaton it was a sacred tetragrammaton and thina lapha enkonzweni siyashona ingene inkosi inkosi ayibenani ayibenawe futhi tumisami inkosi yitumiseni ninetinxebude nkosi akabongo yisene ndodana namoya nongcwele yabomos sengiyaphima ngoba ngibuke lapha kodwa that is the first part yenkosi ayibenani then the second part angibathi ke labanye batoyibita njani lakan inkosi ayibenani nasa ngifika second part where now we are doing the great thanksgiving inkosi ayibenani ayibenawe futhi yenyusani tinhliti yotenu siyate nyusela enkosini asibonga inkosi uNkulunkulu wethu kufanele kulungile kumbongane kumphumisa
and uma ngabe lo mpriest sekade ohamba emhlabeni sekubonakala ukuthi uyahamba abesa ukushiya kulomunye lothi awungena kulo ndzawo lo mpriest lomkhulu ayente lento ayishande naleli gama on the day of atonement. Kwangasoje nje ithalathini inkosi ayibe nani cha. It was on the day of atonement yentiwa with the appointed time, appointed place by the appointed person. Now, lendzawo lena ke yekuthi kuyonikela kwentiwe konke lo. Lengadi yayithelwa lapha kulesihlalo seMusa. Wathi noma ngabe sihlalo seMusa ingadi ayiye khona iyosicelela qolo. Ingadi yaJesu langena naye endaweni lengwele yayosicelela uMusa khona lapha kusongo sihlalo seMusa hayi eceleni kwaso. Lengadi yaJesu niyo le cleanser wonke umuntu icleanse indlu yaNkulunkulu icleanse umtimba wethu lahlala kuwo Jesu ngisho netinhliziyo tethu sibe ngcwele ngoba dinengi itinzo lesithintsindako lesicabangako lesikhulumako lesitentako nalesingatheni. So when we come before God we need to put ourselves right with God. Lenzawo ke yekubuyisana njengoba besengishito yayiyalo mpriest lena naye bekufanele ayingene sekade ihlolile ukuthi ngilungele na ngoba makayingene kabi kungenteka kuphuma esidumbu kule ndzawo. uNkulunkulu akaxoleli uma ngabe ungaqhele xolo kodwa mawuqhela xolo kuNkulunkulu ihlala lento yakhe ikhona. Lapha kubalwa 3 wethono transgressions kuthiwa their transgression, their sins and their uncleanness. Lapha uzaye ku-emphasizwa noma kugcizelelwa ukuthi sono uNkulunkulu usibuka kanjani kodwa sona sibese lokuthi sono lesibi phambi kaNkulunkulu. Kodwa lana ke siyabona ukuthi kusho nekujula kwesono. Uma ngabe sesikhuluma ngetransgression sikhuluma ngekujula kwesono la khona ungumuntu weqa khona imithetho yaNkulunkulu uyibheke ngemehlo akho athi uNkulunkulu asukwenta lokhu. Umuntu ahamba okwenta the very same thing anyonyobe ebusuku athi akabona abantu uNkulunkulu ambona. That is transgression. You weqa umnyele waNkulunkulu. Lokunyonyoba kwakho akukusidi ngoba uNkulunkulu uyakubona. Unyonyobela bani ufihlela bani uyakubona uNkulunkulu. So nayo into levisa uNkulunkulu wathi sigijime siyofihlela abantu kodwa uNkulunkulu abe asibona. Ingathi uNkulunkulu angasita nakulenzamba lengcwele. Uma bekhona labatonyonyobisa namhlanje ebusuku noma bakhona labatonyonyobisa ema-ofisini kuphi labanye abanyonyobise ngalokulesithi yi-nepotism lokuqasha lokungekho emthethweni. Labanye abanyonyobise ngekuthatha ngegama lalomunye umuntu. Ingathi uNkulunkulu angahawukela uyekele lo moya lomubi. Yekela leyo nto leyo. Yekela masinyane utosithola Jesu sekuqhaphatha uNkulunkulu asithandaze. Babelolungile sesibongile egameni likaJesu umusa wakho lomkhulu lomangalisako. Sibonga livu lakho lento Nkosi lanze lento Nkosi liqhakaze lento Nkosi libe practicality empilweni tethu. We pray this prayer because we believe in you Lord Jesus. Babe wethu lolungile uthembekile umuhle uNkulunkulu lonakekela tonke indlela tethu. Busisa ke Nkosi bonke abantu bakho labonile ngekweqa imithetho yakho babuyisane nawe ubuyisane nabo egameni laNkulunkulu yisene ndodana namangcwele. Amen. Siyabonga kakhulu bangcwele. Yabona kumnandi kusebenzela uNkulunkulu ukuthi kubanza kunjalo la ngaba uvela ujuluke nje mawusebukhoneni baNkulunkulu. So ke ukhona umlilo lofu abantu labasebukhoneni baNkulunkulu. Be blessed as you share this on YouTube and Facebook and may God bless